Bina kay tiko nga buwan kalon simina ni kwa. Balik ko tisu na iwalin lang kakyan nga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Ang bulo wiki na pagkitala tigayan na matakan ni singa buro mbuka ni ni katini kabitu ni singa. Ni bulo pireli na mbaki ronondo luros nga bulu. Na ada mana na tali ni wane turang o Jesu Kristo. Wiki mani na nonda na sana itini kabahan na matini tu itolu kumbuna buru masanga na to bata. En bikim ni na tama na tina dro kina wane lawa wakatana kina bikim ni na lalai onindo nana magitu may na program go na miracles do happen ai sebuti ni na dabo no na station radio ala na MaiTV may na moni tina program buka na ya woni tiningan duwa kina tinigarua wa bi na tagitu na kalo ya na sando upuku ni ndo bunya naka na itu butu bayi bitu wango mena ndo vimbolo ngoli tiku na ndo na ngoni sala se ndo na pata ni rauchi kina ni nui rauchi kini wali lenga sanga talindu ako chisunga na mataka ni singni nai sababu bina tai tingini bikim ni talangana pingrabi ni tambani matini tu ngoni tu kana presidente prime minister bikim ni talangana leoni cabinet ministers bikim ni talangana leoni Tony Bisanga bikim ni talangana tambana dundu ni pingrabi na matini tu na bakatala kina na kambani kengi ni talangana lingani woni no ndabonua kekim ni na tambana ni bitako maki dundu eso obisi ni bole besu matai wale wai bikim do mendele na bua wakatana kina bikim do no visa tambana ni ndo bogombuka na mataka ni kuwa kina bitambana ni vingravi ni mateni tu indu eso sa kinda bogitale tunga na mataka ni sina na damana na tale ni ngone turanga ko Jesu Kristo sengani ngulada mo bogate tale tunga na bikinda waki bikim ni na leo ni tambani wer ni ndu lotu wa Kristo na be songo lotu na kena bi ngasi levu ndu na kena be ngasi levu bi buke we kemni na lingani bi grabi ni be Osea na bi tambada daka na bi korokoro korole levu na tawda ni korole levu na bi chiku bangala le so oni de dana magi chumi na ngona bango kitu sa bi kinda bagi chigani na mana na tale ni woni turango Jesu Kristo na mataka ni singinai oni na numital tunga na nonda o kemni na tigumai na seni buru gandua oni ndo sama chigumai na ibola mata wakatala kina na buku ni nomuni ngole sale tuba bangito ngole pakataka ngole pangande se koni sale le ni buno tundi na seni buru da boni sanding taka muni sale tu kina mataka kuwa oni ndo sama tu mai kitu sakinda pakatala nomuni mbula na mataka ni sini na bina bogale na beidingo metu mai buno le buku Amerika buno le buku Europe buno le buku Asia wakatala kina buno le buku Afrika kemdo na lingini wa ndo tigo mena tokole loma bina bogale bina ndo sia mati mai ena be ngono bango ndo sambulo bina mai ndo mata bina mai ena mataka bina ga nisinai bakatala kina na wasa pasifika na bunole Australia New Zealand oni ndo vidingo miti mai sa viki ndo bakitala tugani ena wasi ningo na ni bi masule kengo na miracles do happen viki ni na nonda u bambota me bakasa lawti mai ena lomani vida na madha sawati ena kena romboti viti ke burburtiko na matelevu na coronavirus na COVID-19 kongone na sengani ni bwako ikina na singini dai ena badi masula kitalikina na ulutango ena dengu tiko na nomini na ndo kere tu mai ena bugini nomini lenga ndo ni sotabotiko sanda na bakatamba gindo tu munanga ena kena badi masula kitale na ulutango na coronavirus ena mataka ni singini dai kitu sakir tal tinga muni nangai ndo bata tu miki gitu ena bugini bi musulaki nda sabara mbota tiko ni kalongo daga mana sember ni sembo bisau o ko sei ko tinga ke sa ko ndina na ka na bos ni kalo yo bo mbota kenda na lubi ni kalo endero ni do bata men do mondo ena ken ndula ge tuko na bunolo mani ko viti ken vingra bito do sa bo sibina baka tambagi ndo na matengo esa kaunga bona kalo ni wali ni lenga ena mataka ni singni nai erto na maindo bati ni bati yaw na nugo itoka ni talangase na buguli ken masula ge na ulutanga ngo en single ni dai wambuta ni kuni na sema tal tinga mai uno da boni sara tu mikina dana ndomo ndo bata revio kani ene kena masula gi chiko na uluta ngo ena matani ku hakauna kita baga chiko na ndo imbula no ko itoka ni talangasi ni imbula na talangasi dawani imbula na talangasi Buredua watala kina bikim ni ngai sema tu mena matani kuwa da nana magitu mai ni kalo era ni toso na kalo ni takoso na kalo seng ni sebera na kalo ni wado karo ni daga mana ni ko era wata wabina gatiko na mataka tali ni sine ronga na kangu se seng ni ndona keni wale reda buru ni dai yenda bogam buta ke na lubi ni kalo ni ko chisunga ni wale naka na sigani mate se ngai bogana duko na mada sa mindo na kedere wira butere ke datuko na rani la mitawda
kongo enda pakambauta enda tuta katala chinga na tamata pakambauta kira sanga lukede na boni bi mata pakambauta kenda enda bula pakabina katikona liba buni kalo pakanditi kenda chiko menda sama chunga bona kalo ko rawata na kakedenga na mata katale ni singa endai kana kau cuma ikina bikenta na ngona ni bi masulaki na mata ni wasa sini bi masulaki na masulaki chiko na bonu na lotu votake na mata nitu na masulaki chiko na mata ni wasa sia na kai tarabatal tu mai rota na kene wasi na kangu ka ko ni ko bidigito o wambo te digo ne siamo tala tinga men mata ni ko nda ndomondua nda tangi daga bona kalo nda koto bona kalo nda poka mboto pata kele chiko ni o chisunga ne walilanga na mata katali ni sinai ni berwa o poka bibina kata kana management ni MaiTV na mbula ni Mrs. Rachel Bulawano paka tala kila turanga director Mr. Stanley Simpson na ko tombula transmission ken studio team na mata ni kuwa poka bibina kata sini rawa na kena biubata na itu butu batungo merawni poka raita kiani me live on ya sartunga poka bibina kata ni kalunga rawata na mataka ni ko pakatala kina nanga sele ni song lotu ni wesele brawui talanga se atu na isa vosa do bulono no do rongo do tuno ndomo ni nyalo tamu na yalo malua yalo lokomi yalo molmolumu merando pakadoro tu na ka do bidu tuna turanga betana kalonga ikila na ibaka tawi toti ndal godruma ni ngonongo ni ko be pakatekile ko ni ko ya ese kalotunga na mataka ni singai so radio kani na matani ko ni brawutu na matani wasasi ni bi musulaki buno ko ndabikina ndabi sema titiko ena ni ngoni turango chisu na matani singai talanga se dawani Chobana ni mami kalau ya lontina bina ka wale na nomni lolo man matak bina ni kuwa mami pa bina ka wale na kalau ke biti kalau ke rotuma kalau ke bura ena mataka bina ni kuwa kimai pa bina ta wale ni ron watrai tu ndona ngon bina ka ngona miracle do happens me bura ti ko ni be bombula na masu e viti ke bura ena mataka tale bina nda saka levu na va bina ka na nomni lolo na nomni kau turang kimai pa kila tu turang dinasara ni la kudrum kimai ko turang chisu sonan drende e kimai ngai pa bina ka ni ko ni ndau tu turang muni ndau rongoda me mi masu en mataka talve na indai au masuta ti o kebe kemni turanga na nungkal na bunongo biti na kable turanga na nomni kau aturanga nomni vado kati ko na memi onongo biti e ga tumbe ka turanga sona ka kimdo vada la kataka veiran memingasi mai li turanga au samasu na kau ko ni da munichi kere be soti ti o kebe kemni pakina be kemai ni tamata na ngone ni kuwa mate vagan de te ki mami sona nongklo mata indai ni kai tu na nomni bosa turanga kebe kayan dua sa vala ne patu sanga na mbula kebe kemni kuni ya lundina ya london bokola nge bosa swata ki mami kine katal tu na mdibosa karuli pengona vitu chini kaba keba kawalang arsa va malumulum takiro ina nong tamate sa to kaina dangu la tani mane bulo bola masu ve yau ka pasta gran matango nong mo de melo man lang ina masu bokola le bono bola iya nong ke bulan na bono tamangu o biti turana ngandre ke mune ngoni ko au sa kena ngusu na mataka ni ko turangu watu sa turanga ne mami bula turanga mataka ndai keba kai tu so ne bola ni bula ke mami bola la kata ka vina mami ngasi ba ke ke mami tamata na ngoni ni ko au sa masu ni bo soti ke mami kina bokola le mami bola turanga na nongko den dua turanga e ada tigo sona bika e ada tigo na nangu kalo melata ni kimen sing ni dong tigo ni mai ngarabi kemuni kuni kan na muri boso ko be lotu meu endo don me lotu baka ya lo ko indina tamagu na nangu kalo sa kena ngusu e biti na ngona ni ko turamo watu sa ke ni mai mi bule ke kemuni mai na ngona sa oti mataka ni kuwa ni mai mi bule tamata na ngoni kuwa au sa bauta turanga ni kuni sa vaso sa bata kimami ena nomuni ratale tamagu ge masulaka turanga na sana tini kabani mai bonua turanga na nangu kalo donan rau Dios sa kalima turanga na beiti kina kede turanga na nukalong pakina donan rau e Dios sa bukta tol na bei kor kede biti kede tuma tolan rau wala na kei bei mi anu turanga o binaka bale turanga sisuna no mukalong na sana ba turanga lau mai biti kei kandabu binaka bale bei lutaki na nukalong asano do kaung robe mboke madwata asano ra sanomba nanonga kina bosa binaka bale serua kina mosi turanga tailebu naita siri kei rewa na nukalong matani tueto na kumbuna mbona pasanga na toba turanga na mbula ni velu taki na bei korokoro na mbula na liu ni na busa turang ibe matangari na toka wasi na mbula ito na turang koro ira kena na leo ni koro tamagu na nongklo sam masulak turang na ngonan rende na ngonan bimbi kima mlako rumah tigo na ngonan binakongom au sam masulak na nomunin ra turanga mengai umbira ka tuturanga na bei korokoro kena na nongklo na bei tikina na bei abusa turanga wasi turanga na kena dola tu na bei korokoro meroni kau yani na bosi ni kalau turang kimai wambauta sanga talin dona iwali ni langa kai biti na singa ni kuwa na iwali ni langa se ko na bosi ni kalau turang me kau ni bodon me raramana wamani tamata kau lebi na yawen du
indui na yalo turanga sei makan la mamuni turang na tamata me yalo lokoni mi yalo malmul matamuni me zubuga tegin duru turang bate kati namni bosa na yalo nang ngauna me tegin duru kin na durbandoha ka batu satala na yamen dua ni sei kemuni ngana karisuto tamagu na nong kelong o masulaga turanga na ve hulu di banua turanga na ve ka turanga kena na ve lama ningele na kena yau e buni tagi tuna nong kelong ningai raida turanga na nong me baba tukana turanga ni me ka mi kem satala ra rama tamni na ve ka kena bo turanga na baba tu mai kau tari kena wai tu turanga wai ndran na kena sesalu kema mi raida turani rokan rokan tuwa minaga turani me ve tokai tua ye turanga kemuni koni zakaba chugana nong kelong mina ba ka turanga namri bosa chere maya rosperuos kwediwa oi kon nabanua mo bororonga be coba ena singa ndai o bina kabale turanga na nokro biti sanga ndaba turanga e sona tamata lotu balo bandina turanga meroni bula kena kota mata bula kena busa bula kena matangali bula kena be korokoro turanga na noklo bina bale na be kai ano tu turanga sor bale dai tu turanga na dangila masalgoti yo kemengi boror tu na membula kebe kemni sal tu turanga na be ba lo tagi turanga me temo mai turanga asbarana kena barabi nandronga kauta maya turanga batulele turanga wakina ya nuda turanga chisu mbenga kauta ni ke kantaru ya tulau turanga ya tulau zake na bunwa sar rabro kina na lamba kama mi bomba uta turanga na ngamni ndalo lama ena tuna be korokore na ndava na mboro tuna na mindra me totolo na be ba lo tagi turanga me rodi binaka kina na bule be grabi wosi bi turanga kama mi na borra to tuna me bule kama kamni ena singa ni ko mbrata kama mi bomba uta turani katugana na muni bosa saka talinduna kai rau kina na mbula aisa wasa ngabulu walu sandau malaina lo kamir na sena yena namuni bosa na tunda ikatau mundu kemsa bauta turanga na matai wasi ni masugo turanga umbira kikina na munrana sana to loko tilikabani me bunua na vei koro turanga na vei tikena turanga kemsa bauta turanga na vei koro ke turanga me umbira kitura na munra en mataka tale binanda ngone matai wasi ni masu wala sikebe kemuni na vedere ndaro korna langla nomu chunga masu kabami naka komuni chisu na ne mami turanga ka ne mami bakabula. Father, we commit the government of the day into your mighty hand this wonderful morning. We praise, we exalt your name, Father, that you've given us the opportunity to be in this land called Fiji. We are grateful, Father, for this time. Such as this, Father, we call upon the name of Jesus, the name that is above all name, Father, that men shall receive salvation, as your word declares, Father, in Acts 4:12. Father, this wonderful morning, Father, we commit the life of our government, mighty God, to your hands, mighty God. Father, we believe, Father, that the word declares, Father, in Isaiah 9:6, a boy will be given to us, a son will be born, Father, and the government shall be upon his shoulders, Father. We commit, Father, the life of our government to your mighty hand, Father, that everything that we depend on, Father, can be shaken, mighty God. But you are our foundation, you are our shield, you are our buckler, mighty God, you are our refuge, our fortress, where we run to, Father, in our time of trouble, mighty God. You are our shelter, you are our hiding place. You are the God that we trust, Father. Your word declares, Father, in Psalms, Father, that we look up to Mount Zion, where our help comes from. Our help comes from the Creator of heaven and the earth, mighty God. Father, I commit the life of the President and the First Family unto your mighty hand, Father. Thank you, Lord, for the life of our Prime Minister and the First Family, Father. We commit their lives unto your mighty hand, Father. Not an easy time that we are going through, Father. We commit their lives unto your mighty hand, Father. The time of less sleep, Father. The time of coordination, Father. And this such a time as it we are going through, Father. We ask for your wisdom. We ask for your knowledge, Father. We ask for good health over and above their lives, mighty God. We ask for the peace that transcends human understanding, Father, to lead them and guide them in such a time as this. We commit, Father, the 12 ministers, the 9 assistant ministers, mighty God. We commit the members of the parliament, the leader of the opposition, Father. We commit, Father, the 21 permanent secretaries unto Almighty and Father. Thank you this wonderful time. We commit their lives unto Almighty and Father. Father, there may be divisions, mighty God. They might have different ideas, but this is a time to work together. This is a time to stand in unity, mighty God. This is a time to stand together, Father, as leaders of a nation. And we stand, Father, to please the God of all nations, Father. It's you, mighty God. Thank you, Jehovah, that you create this land called Fiji, Father, and the 330 plus islands, mighty God, and the leadership of the government, that when we are stuck, you are the hope of all, Father. You are the rock of all ages, mighty God. You are the one that we can turn to today, mighty God, because
Everything that is impossible, it's possible to you. Your word declares, Father, in Luke 1:37, what is impossible to man is possible to God. Father, we are praying to the God of impossibility. We are praying to the God that His name is a miracle working God, Father. You can do all things, mighty God. You can face all conditions because everything is created by the power of your word. Thank you this wonderful morning, Father. We commit to you, Father, all the essential services of Fiji, mighty God. The medical services, Father, Ministry of Health, the ministers, Father, permanent secretaries, and all the doctors and all the nurses, Father, who are at the forefront, mighty God. We pray over their lives today, Father. Maybe they are going through tough times, mighty God. They are risking themselves, Father, and they are putting their families behind, mighty God. Sometimes they think of their families. I pray, Father, this morning, Father, that you'll encourage them. You'll empower them, Father. You'll inspire them, mighty God, Father, that the God that never sleeps nor slumber is looking after them, mighty God. That you'll be their shield. That you'll protect them from disease, mighty God. That you'll make them, Father, to be faithful into their work this wonderful morning. Father, I commit the life of the police, the army, the navy, and the fire officers, mighty God. Whatever they be doing today, Father, the manning the checkpoint. Sometimes it's raining, nighttime and morning, Father. Sometimes people in our nation becomes disobedient, mighty God. I pray, Father, you'll give them the patience, Lord. I pray that you'll give them the love to serve our country, mighty God. Thank you, Lord, for raising up such a faithful people. Thank you, Lord, for the government of Fiji, Lord. We pray, Father. We thank them. We thank you, Lord, for giving us leaders who care about people, who can give their life, Father, for the people, for not sleeping well, Father, for giving up updates. We praise, we exalt, we lift up your mighty name. Father, this wonderful morning, Father, I pray that you'll bless them, Father. Bless their family members. Bless the work of their hands. Bless this nation, mighty God, as we continue to look to you, Father, this wonderful morning. Father, you are our only hope. You are our rock, mighty God. You are the God that we turn to today, Father. You are the only solution, Father, to all our problems. You are the answer, the only answer to every question that we have, Father. You are the way, Father. You are the only truth, and you are the only life. Father, we commit everything that we pray for today in your mighty hand, Father. Thank you, Lord, that you will receive our prayers. Thank you, Lord, that you work miraculously, oh miracle working God. We pray in no other name, but in the glorious, matchless name of our Lord Jesus. Sa tambor biti menina nomini lo tu sa ko tu biti ni dai. Ina bali butuan na kaluna ng bulan na din kasi lebu ni sa sebelum tu bak Kristo. Ko ni bakan durira, ko ni kadibira. Merbilu ta ke na bi tambani wer mindu. Ko ni sa bukabuna na ni mamikro. Tamago ni kuwa ni bakan ni miki mamisinga ni lo tu nomini. Tuan na kalau sa nindu eta ukana na lo tu sa nindu nona. Na lo tu nomini ko ni bukabuna ko ni tu utaka. Ia tuang sani mamita wiki bakan na mi tuan na ko. Ni ko malangi remind ki mamena mataka ni ko tuang. O kima ni turana kalau sabu katawi na batu batu litabai kima ni turana nambula ni tosa nambula itu bukan dua nambula turana kalau ni sesanga ni rawakana buah-buai na sautu na sautu lang turana kena sanga pala ni rawati baka tau tini turana kalau ni mamindo sama dolu tu gibi kima ni turana na mata katale ni sini tamang usa na suara orang itu saldo lagi gibi kima ni nondo boleh binga sile ni sama tu bah Kristo na tapani weran video ni sabu kabuna ni toyo utaka biki lumani ini baka tau itu tini ngau na ini turana kalau na sama tu wesele nono bulan nanga sile nono bulan na komite nilanga lebih ni biki komite le so turana nono bulan ni tal ngasi ni wasi nono bulan ni tal ni tabana raka ni baka tau ni biki koro nono bulan na sinandina sinatumberi do bunau ni ran do subembala ni turana kalau o nabi songo o ndimbe so saldu lewe na turana au sabu suara so dambora ki biki muli chaba na mataka bina kongo senan muri dabi turana pa na Anglican songo lo tu ni kabitu songo lo tu ni katolika tamago so dambora ki biki muli o to na tabana lewe turana bina ba lewe o na lo tu manda bina ba lewe toso ni dani ya lo ni no tabuka buka pulu tu turana na kasama irawa ki ndora kera tabana ngauna tabanga na mataka ni ko ki msaka chula bina ba lewe na no muri bi borutagi ki no muri bi stadi tamago senan muri dabi talanga songo lo tu peri tu ko turana uji turana kalau na mataka ni ko turana na kena bilu taki no to bulan bi tara bisombo no bulan turana na ko tal ngasi na to ri daka o na bi kon lo tu bi wasa so o rombota tu na sei bite sana kini ba na mataka ni sinda singu na bi kina na all nation o the CNF turana kalau o baka tala kina turana new Methodist Christian Fellowship baka tala kina poni bi somo lo 20 ko so o na kana lele na kana lalai kum sa tangire ki me soba na mataka ni kuha o ikemuni na turana kalau ni kila
nakakimula ko duro tuwana kalau sabang na mata tuwana kalau kahit na mata ni mega tuwana kalau sabi dos mga tuwana dahil ni bisao sabi dos mga tuwana kalau nakanayan na nambula tuwana kalau o no gorme enda ba pa tuwana kalau nambula ni liani nambula tuwana rota na wala rota na monde duro mo nambula tuwana kalau tuwana kalau o tuwana kalau nakakimami kanili kinai tabi Nibi mo mulai tuwana alo fi vakalo bakayalo nikim nang mga sangay kemani bakalebu nikim nang mo bakalebu na tangi bakalebu na mo matuha nambula ni wawa nambula ni sere nambula ni masu nambula tuwana o ni kani o malangi ni kana tamanguna na kana bi tama tamada tamahu sini mo ko ikino ko biti ni nai o tuwana ni sambi digna patu mo ni tamai kemani tuwana ni baranda nambula mode rauta na bi bakai sini rauta na bi bakalabodi rauta nambula ni rasu rauta nambula ni lawakida rauta nambula ni ndamui rauta nambula ni tosa bakayango bakata mata rauta na bulan ni grabe kemani bakayango rauta na bulan ni grabe kemani bangusu ba tapi ni musu wala au masuna no ko ni kimsa ba sanay kemani bakayango mai tina na baka tao to tini ono ko na ni manata mai balambali kina na ni baka metala kina tuwa na ko na pingrabe na ni baka dite kina na kaywiti kena bi tama tuwa na ko na ka ni bulan chuko na ko ko wata na ka kina ga choba na mataka talo ini singa tuwa nga uge kimami tuwa nga kala ri sa tuwa na ko na bai bateso kala ri sa tuwa na ko na ndui tuwa nga na Vingente so kami baka na tu kami baka puno tu nabi sai ni lotu nabi ri matale mutaki nabi baka na ni tuang hena ni lotu gon hena ni lotu ya o kitongo o to ya tamamu sawa tene kana wana tuanga sango ni toso ma tuanga ko maswa kitala ri so mana bai vir na ka ni rama baka nyo tagi ni rama na tu le wela ni tuanga ni sambula sawa ni bula baka kino na ni lotu na inu rai kina na tamata e bite pura baka ni nai tuanga o nyo kebdi tuanga ko ni pura tuanga o ni mai ya tamata tuanga ni pata kala Endo na kau ni tatuna kay wiki mami. Au sala wiki kem don ni baba ni mula. Endo kay do bang tanda mure na mawe de bangu. Tuana na mawe de bomni. Na mui mawe sini wa na nogu kalau tuana. Ugai ki mami tuana de sawa tuana sabu tamata sabu yango. O sabu tiki na sabu ngo na tuana. Au masu na nogu kalau me tabu ki talaga ki tuana kalau. O tuana kalau ba Italia sabu tata na wote biti ni nai. Sasa ni kwana kene na ko ni kani ki mami kina. O ba sudu mi ki mami. Ba sulu mamu tala na bula na kene lobo na kene serao. Na kene tinia na kene uku e vakalo me bakana ina ki ni kali to handa tamago ne kali lume lutu wata kina tuanga au masu tuanga kalau ke ndona ka tuanga e ki memna taru ki na tuanga kalau me do ki mani ki mem sama bula ki ki mani ko ni kali ki mani ki mem sini tala ni tambalo tu yase le ni so lo da kim sai tala le sima la malani kim sa mama tala ni kalau le ko tsama na kalu ne ngunga na tamai Yesu Kristo ene me turani ngobula mi kim sai boi te minaka mi kim sai dosi ni kim sai vrayanga e lutua ai takele ni toso go tuanga mi pakela go viti ni mbula chuko na kalo ai tau na maso viti ai butu ni abamuni tuanga wani matamuni ko viti na namuni patri me muli ene bataka tale ni sila tuanga ni vivi buke tuanga tala ke ndona viti minaka mbelata o ira na namuni tamata era sabato ke ne namuni ko ke mami tuanga mi kim vivu ke tabata o na mata na wa tuanga kalo o me lesu tuanga na tamata o me lesu ke mni sana ba to te tuanga ni mami lomani ke mni tin tuanga o suri ke mani suri loko ni yalo malu ero ndasila ele kaboro elo mano tuanga elo musu tuanga kalo ni kila misa ko tu ni la ko o tuanga kalo sa masu na kalo ni ke vivu ke tuanga kalo rauta tuanga ndoe dewi ke tuanga kalo na vika ki mami mai rikila vaki ki na vaka tamata tuanga kalo muni sa mai tigaru tuanga muni sa mai kutiki mami ni tuanga kalo vakalo ko bala mai dina tuanga ni pai mbala tuanga gravi ke muni dona muni sala tuanga kalo ke tu na ka vaka ka te na bingo sa tuanga kim sa ke na single misi dai tuanga me rauta ke me mudu ke tuanga ningai wasati ki mami ningai sirgi ki mami ki tu sa mai kana ka tamata ni ki tu sa dula ke na lombi lotu leski ke muni tuanga ningai ni wani ke mami wala so sa ki mami dere ki mami ni nda tuanga kalo ko sanga na lumu ni vinga habi na kena sulu na kena oro tuanga kalo mi ki sa logo ni wakara tamata ka ni tuanga mai ni ke muni ni mata tale ni sine bina bale na wo bina songo bina bale tuanga ndona lotu binaka ndona lotu baka tisu e baka la bandina sa liona kena dangi mata ni sindai oni sa lute ki mami ke ngoni ni nuasu wa bibi na tele da muni hukumuni tisu nei bambola amen kita bagi bukan total na mata ni ko kimni na okay kimani ngai sama timay na mata ni ko greetings in the mighty name of Jesus for those of you just join us now on this morning session for the miracles to happen, and we believe we have faith in the Lord that you will also agree with us, that we can feel the power and the anointing of the Holy Spirit hovering, also moving through, and you can feel it in the screen that He is Lord, and every tongue shall confess, every knee shall bow, and every tongue shall confess that He is
the true God this wonderful morning. We kita bagi tali bakan dua nama takan sindai. Na bagi lewat video komiti umai. Kau wambo tini nan domon dua tiku na vida tali. Wabu gini masu ati matanda. Na mataka ni sindai. Talang kasi Semesa, talang kasi Cawani. Kacuk na same rasul kabitu na tini kaba. Moa lagi coba. Mungo matua. Ena kai pakatu di takan elom ko kaya. Iyo moa lagi coba. Nam bulan ni wawa anda taka bocibo. Na pakadu batu na ikeda na tamatanga ni kalau na kalau di bikasa lang na bingo na kinawa sebitu na tini kaba. Kaya kawala nga Rasea. Pero na pakatu kay na lang. Sapa mulung matigira. Kamasu kandale suwa. Nanda ko nande babala ko na kay Roma tanda mas bulamalan. Kapang bulan na doon. Nam bulan ni wawa anda taka bocibo. Enda na wara katunga bangu matua. Nangauna na tako sukina na kalung betong bono nangauna. Dia pakai rata tinggal nonton bola, nama tak kata sini. Kau bambu tu ni sindu nakar tu bakal ka, cuma kita wasin dua tiga tol. Wika kita sadak, sindu nakar sadak mesin dah kapoka. Dah bawa kita nak kalau wiki ni na, wiki kita ni siapa cuma nama tani kuah. Dah sana dokan dah kau baca cuma nak kalunggo. Sekarang ni sembera, kau yang bakal kata mana. Kalau ni wasin ni bim masuk lagi, ulu tanggo. Dan apa kata ambilin dua tu kena COVID-19 sana, coronavirus. Bakal lagi na vivo kata kota kita bukan ni reglam pasal kami sibitikan. Sinira rautu ni bingkrag, dakila na buku ni singa kena bon. Rayanda tu ira na doni bingkrag. Dua mata bagi gitu na kena kau tiga wana kau. Yo kau rawat na mata katalin sinai. Kalau kasi Cawani na buku ni COVID-19 so sama iba kalengkai. So sama test lagi positif cin kawan cin kabitu lau tinggo. So sama cuba na quarantine na facilities isolation centers. Darong orang orang sakit bagi metos tali me rusuh kau lesinga. Sana otin itin kaba cin kaba tali singa me rusuh kau lesinga. Na rongo tinda ka sona bosa. Sona na bosa mai tau. Ninda tamatanga da wakani. Na musiti kita tu sona ndakini bula. Na ngai masula itu wana kalu. Na mateni waswasi ne kironi wabo kingo. Talga Semesa. Na matongo sindi matero. Baka mate baka tebo mate ko bimu laki bimu yaki. Mite to ko na bimu na kile. Blata sengani baka ndu tani mayo ko. Karoni masumena. Kirei wana kalu ni musuki. Me tamusuki me munduki me zaburaki me talaraki me vangalalaki na mati go na COVID-19 nda tuna ndomondo tuna kira wana ka una me masulati go na kambala tuna ndambula na frontline officers ira na vingravi na mataka ni sile talanga sa Cawani Mangu kemuni na buni wai ni be buni wai binaka bale bina matak binani ku turanga masula ken ke be kemni turanga wirsa positive ti go to birti go turanga na COVID-19 era dabu ti go be ka turanga si su so na be buni so turanga be waru tagi tuna na muni kau lingam ni ndo loloma namun itu tak mana turang sesengni oti usama sulaka turanga ni ko na wili sa tin kabitu turanga na nangkulo usama suna kau mana ni namun isu lingam ni daw loloma lingam ni daw tak mana sesengni se oti bukan do turanga na nangkulo be ko ngone be ko ngasi sar turanga ningai taro mana matengo turanga kakuata lingai toso turanga usama suna kau ni namun isu na nangkulo nono tom bula to na nangkulo saran winga na bewekani turanga matakan dai turanga na nangkulo yo kemni turanga na sanda mai tao kinan tamata uno sakana tamata ni sa sengan rawa kemani kuni sada kaba ti turangan rawa turanga berto en sengan dai kemami kai babil na bale kemani turanga tani ku turanga be sai pura turanga ersa undolo na mate yo biti turanga se sengan dua sakauta na nambula au sa maso tu sangata na mate dole turanga na nongklo na mate be tobi turanga na be mate sa tigo turanga kana manu meka sa lako turanga tigo turanga non roto ngada loma ate buso sa claim tigo na kau komane da mchisu celeberto na ate buso bowe nundua en matak na ni kuana uto turanga na hivi na sana nindra na ngada kele loma turanga chisu ningai baso sabata turanga umbira ki turanga muindra en sibuna ndai na vei valimbula ke turanga tu san dabu tikini singani ku turanga au sa masu na kau komane ni da mchisu ningai umbira ki to na to bula turanga chisu na nongklom sa oti bangana nui to bamboti ni kemuni na nui na turanga ena siguna ndenda betaka katu na mlibosa ena chani tini ba au sa lako mero na bula iyo merao bagale usar turanga na nongklo na bale turanga chisu rebe kani sar tobir to ba turanga chisa rabana to isolation turanga chisu rebe no so sara tiko kina turanga quarantine tagitiko au sa masula kan kebe kemni turanga sa oti tini ka bana singa turanga sa to sal moto ne tini ka ba au sa mas kebe kemni turanga na mataka ndai ningai yalu na turanga na nongklo ke tago maka non bula umbira na kau mana ni namun isu na bai pun wakil turanga na isolation center
mai asa sa pagara kau tamai nabu turanga Suva turanga mai vonua lebu turanga mai lambasa mai vonua kede rantabo chukina turanga namu tamata quarantine dagi sigo au sa masulaga na duwe kana turanga sa tumbe kana lamalanga iyo turanga kemai mi pamba uta turanga kemi na iwali ni langa turanga biti na ngauna binaka ni kuwa binaka bale turanga chisu na bengarabi sa bador tikubeira turanga erna bunua irna nas turanga era kana bagada era mole bagada turanga au sa maski be kemni turanga mataga indai na waini mate vanga taki chikubeira turanga bengarabi dezere e bador tikubeira sa masu na kauko mana ni domni chisu ningai bebu ke tiku turanga beira na indai sengni wala gabi talanga turanga chisu na nongro oira sa bala di turanga no tiku na ngauna ni doba au sa masula ka dikebe kemni ni mataga indai ersa lakwa ni turanga sone bagale siles bo matani tu sona NGOs turanga na bei koro sana tiri kabani mami bono na bei koro turanga era bala ni turanga na no chico wakina turanga na sarwa turanga tele turanga na kasi na rere kuno e bala ni tukina tiko au sa maski be kemni turanga kantabu turanga o lau na lomu kalau wakino ya nuda batu lele turanga esa sapagara turanga kenam barra vi turanga nandronga au sa maski be kemni turanga na bei bon wakede turanga na noklo nial binako kemni na dauni bei bako to taki binaka dua ningai soleber na pagadengu turanga na bei kakede sa fue tiko au sa mas na kau ko mana ni na muni chisu na bakila ko biti turanga ni kako ilaisa turanga na nongu kalau ni vaka takila manda ni bula chimen tona kalau ko Israeli na singa ni kuwa mera bakila tulanga ni dona profit and bula chigo turanga na ngoni kuwa tamagu binaka wale ngai bata lama turanga na namuni mana na namuni rata wadala turanga umbira kina nanda bula na kau ko mana ni na muni chisu na mataka ndai binaka wale turanga komisina ni visa turanga na bengra hirna visa sanga ni moda na be checkpoint kede binaka wale turanga bakina turanga na minstani bula turanga binaka wale turanga chisu mista wangai na bete turanga bengra na belu taki mangosa au sa maso ni kebe kemi na singa ndai binaka wale turanga usa maso kebe kemi turanga o biti turanga na sanga ni tona bula na kautani turanga erna pakademu wala na tona ngona lakalaka oti na mate me pakla turanga bura kebiti in tona kalau yalan tena turanga yalan tondonu anga rabiti ko biti na ngoni kuan kana kaka kalau ya parama ene bagate mu chiko alu ya parama kaka dua menanga na tamata yalan tondonu chiko sutama kai komara au na sagri barusa na koro iyo ndai turanga usaba bolta ene sagri kautani turanga ndora bula batini solo tamata yalan tondonu ersam ram kemni chiko waya lo baindina ene me bunongo biti binaka bale no beba fulai binaka bale na namni kaukawa binaka bale turanga matamni sang sesabu selmade kati namni boss na kasan ndendra na yero tamata rao ngaki ve kemni binaka bale karuni wasu ni masungo pasuka kive kemni na ndere na ko na langila mina mulinga na bukumninga chisu ni mami turanga kaneme mi bakabula. Father, we pray for global protection this wonderful day, we commit, Father, the global unto your mighty Father. Your word declares, Father, that the heaven is your throne and the earth is your footstool. Father, we commit this because you are the creator of the heaven and the earth. Father, everything in this world is yours, and it was formed by the power of your word. So we commit the global unto your mighty and mighty God. All the parts of the world, Father, the African continent. We commit from the bottom, from South Africa, on top is Libya and Egypt, Father. From the side is Somalia, cross the Equatorial Guinea, Father. We commit Europe unto your mighty and Father. From Great Britain down in Italy and up in Russia, Father, in the countries amid all the Middle East, mighty God, your land Israel. We commit, Father, Syria, mighty God. We commit Iraq and Iran, Afghanistan, Father. In Asia, Father, we commit India, mighty God, Father. Sri Lanka below, and on top is China, Father. On the islands, Father, is Taiwan. We commit, Father, Japan unto your mighty and Lord. Singapore and Malaysia. We commit, Father, unto your mighty and Father. Oceania, Australia and New Zealand, Father. Papua New Guinea, and right to the side is Hawaii, Father. On top is Guam, mighty God. We commit unto your mighty and Father. Thank you, Lord, to the Americas, mighty God. Northern America. We commit Alaska. We commit Canada. We commit the United States of America. We commit Central America, mighty God, into your mighty hand. Thank you, Lord, for Mexico, Father. Thank you, Lord, for Guatemala, mighty God. Thank you, Lord, for the Southern America, Father. We commit Venezuela. We commit Chile, Father. We commit Argentina and Brazil. We commit, Father, all the nations in Southern America, Father. We commit, Father, the Caribbean islands, Father, Cuba,
Jamaica, Father, Puerto Rico. We commit the Bahamas, mighty God, Valleys Island. We commit them into your mighty and Father. Almighty God, from the North Pole to the South Pole, across the equatorial line, mighty God. Thank you for the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Father, the latitudes and the longitudes. I commit them to your mighty and Father. Thank you, Lord, that you are the God of the universe. Almighty God, you'll move mightily, Father. Thank you, Lord, for your protection. We receive, Father, your pillar of cloud by day, your pillar of fire by night, mighty God. Your righteous right hand that is never too short to reach us, Father. We commit the global unto your mighty and Father. Thank you, mighty God, that it is your footstool, Father, that you'll stand on it, mighty God. And because you are life itself, mighty God, that you'll bring forth your life unto this world, mighty God. Father, in the mighty name of Jesus, we break the coronavirus movement, Father, in the mighty name of Jesus today, Father. Father, the DNA, the mutation, Father, is going on. We command in the mighty name of Jesus to stop straight away, to stop right now, in the mighty name of Jesus, Father. We command your all-consuming fire to move in the directions of the wind, from north to south, from east to west, mighty God. Thank you, your mighty God, Father, your fire, consuming fire, will consume them all the viruses, all the bacteria, Father, all the COVID-19 virus. We pray in the mighty name of Jesus this wonderful morning. Father, we receive total healing. We decree, we declare total healing, Father. We decree, we declare restoration in the mighty name of Jesus, in the blood of Jesus. Father, we know and we know and we know that there is a God in heaven that is miracle working God, the God of impossibility. We decree, Father, that will move mightily from north to south, from east to west, in the mighty name of Jesus, in the blood of Jesus. Mbula irna bingra bituna frontline officers tuan virna bunyuai virna nasi virna tambani lawa tona matei valu turang na visa o tona matei vali wai tabani mbuka o turana kalo virna o bisni val bibesi o turana kalo era bingra bitu turana kalo virna policy makers irna ndau buli lawa o irna kena ndau turana kalo ena tubutuba ni beta kena beta idake turanga siro so mira virna kena operationalize taki turana kalo na lewa sama imbuli na lewa sama itau turana kalo singa kena bongi kena singa na bingrabi sangola na bitlo mane bese burura na buno tim sa tangi dangi be kim ni tamangu o tamaru sama sulage be kim ni na be checkpoint na be isolation centers na be quarantine facilities turanga na buno ke de lockdown ti turanga au sama sulage sa tambor ki be kim ni turanga beto kim ni sangola ni kalo eviti o ni kalo ke burura ka tu ni ni bossa e no muni ko burura kene be ka kede sa sine kina be bonua ke ira era sa tu kina tamangu wili kina ko viti wili kina na burura lomani ke na lewena na matakatali ni sine turanga sini do wa ko kina e lo ni matamuni e vito vi soraki vole lo ni matai viti e tam matamuni vito turana kalo vi soraki vole turana vi sei burura baka sangra some tokona e so turana kalo wana wa motua e na matakatali ni sine tamangu kima mita matanga tambor ki be kimni no mbulo tuwa bakle na wada bakle na wale kada baka na mo baka sorgo turana kalo uno wa sabai da makina na kilaka uno wa sabai da makina na koro di buku uno wa sabai da makina na ibola koro uno wa sabai da makina na kaya ni sine ko bura ye kanu ni tamato ko pita kimni la wata lege be di satunga be kimni na mo kito lobo tini dora bunu wai ni be bunu wai kito lobo tini dora nasi ni be nasi kito lobo tini dora obisa ni be obisa kimni kaya ni ko ni sala ni so ni sala ni mo kimni kaya na no ni bossa same wasam ko no tini tini do te ko lo ka mo do kira ni usakalo be still and know that I am God. And Father, as we come before you this morning, Father, we feel for those who are operating in the front line, every angle and every direction, Father. The world over, Father. Whatever the things that they are going through, Father. 24/7, Father, in their lives, Father. There are things that they may be thinking in their line of thoughts, Father. What to do and how to serve, how to do it, Father. Everything will come to a halt. Everything will come to a stop, Father. But the word says that every people who call upon the name of the Lord, who cry upon you, upon the name of the Lord, Father, shall be healed and shall be saved. And Father, we stand on the truth of your word, Father. They shall be like eagles, mount up like eagles, Father. They'll be strengthened, Father. Or they'll walk and they shall grow no weary, Father. They'll run and they'll feel nothing, Father, because you are there to strengthen them, to empower them, encourage them. Give them the hope, Father, that they are searching for.
And most of all, Father, the peace of God that Osea Paul says in Philippians chapter 4, verse 7, the peace of God that surpasses all human understanding, and to send everything across all ages, across all barriers, Father. We call upon the peace, Father. Father, to be upon them, Father, this wonderful morning. Tau sini kala tuanga na bibuke, nambangi bibuke anda, yanda tala na bibuke, nambangi tala mahi. Tamago sama suna na gukalo. Sakali mga mga tingala na bosa mga tamata. Na inu na bikara mga sanggara tuanga. Sa sini toro na baka nanaw na kila mga tilaka mga tamata. So nangona na baka lawala manhira. So nangona na baka taranga. There are questions lingering in their mind. Why is this, Father? Why is it happening, Father? And why now? Father, I pray that you want, Father, to create in us a pure heart for us to understand that there is a God that hovers, that lingers, that sends, Father, every barriers and every generation. Father, for us to understand that there is a God that is alive. Now, I live in a Ningai bibuki tuwa buna sama ina bakoso kina na kila ka na buku mga tamata na kakali ki muhanin bita mata tuanga bagayala 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 kakina nga kani ki mame namtai bole pola bikurnida o tuanga kau na sesawa ni kau se buku ngame na buku ni tamata kaya baka endo naman ni sesawa kima mikila tuanga ni sakanin doon na ni sesawa ningai takoso ningai bibuki tuanga tama tambon nata zuma tuanga zula mata nabika e bata mata sama iya bakoso kemu ni teguwi kia ni mami klau e vese buru tamangau samasu nandende na oda na tabutu na tao na singa mele mbongi na mbongi mele singa mataka mele akabi mele mataka na vivu kianda na biso yanda tuanga kemu ni sanga ni sesawu kemu ni sanga ni mode tuanga masuna na kukau ni kai takoso na elo ni na lotabu o makata lakina na vivu katoko taki tuanga kalau satoso na kene bingravi mai kandabu yasa samuala lo idake lo iloma yasa sabagara mai tele bilambasa tuanga kalau wakakina uto iseru watamangau samasuna na kukau tamango na kabangai lava na vakoso na kani vivu katoko taki na vabanga mai kim sa inga kibi kimuni na idaba daba ni kalau nga sa kawata ena mataka tale ni sile tuwa bina bagale na wo bina kongo sombu tsuna bagale umbira kira tsiko no mini sosba mera kila tuwa ni kimuni nga na inui kimuni nga tuwa na kalau na ndondo kimuni nga na batudai kimuni nga tuwa na kalau na uli ne bunwa sa taka makini buke ena mataka tale ni sile ngona ni mai masu ba bibina tene da muni bukumuni chisu ne bombula amen katolo kai wato tiko ni masu bikin to na vioka ni na matani kuwa ni voting a bikin to na chini bada na miniti na matani kuwa chini kalima bada na miniti en kena tu sege bonga nando ko ngango na signi tu daketan ko imbalan bale bale ko mi bikin na tamata bota chiko na rasa usawai Yesu Kristo daga mana mai koseni mai chipita tukuni biran ramboro na nondra mata ni katumba yang nandrani lami me tako suna ngolo sini mati me kapunin do ebak mati e kata la ko na ai se lim subuka tu tikne lima to ko na weni kena kuita sawa kambole mai batu na kata lo ko na kana bata ena buguni holy committee me ka kwa ongo na nugunra nandrani biala lati na ivoli ni bal bal matani ko ni kinto boro bada na nabi musuh wasi cukup betul kira mena tu na kira cukup rasa sabai Yesu Kristo kira na vingravi tu na farna ni stalga sedawani umbura ke nono bulan na rasa umbura ke nawani mate nono bulan na buni wai na nasi kira na tampana ni lawa umbura ke na rasa sabai Yesu Kristo nono bulan talang awira na palengai sarma itu mati tu ke pakam na setu ni pakata kili ni coronavirus umbura ke na rasa Yesu pakata botaki kau lagi ni katu lagi na kau komanda Yesu kalau nggak Semesa irna weka itu na baka nanu tu na Cawani tu na kira batu cuman rai Yesu Kristo men umbira kira ena nona vale na big bola wani buli korni buli umbira itu na rasa sabai Yesu Kristo una kay mitine tiko dikira tu na masu ena matakatali ni sini talaga sa turanga Yesu meda munini ada tale ada ni bulan ada ni ganga tamang kutu sama suwe ke munin mata kabinani ko turanga na nongklo masula ka turanga na bengar rabi ke desa pado rit ko turanga irna front runners turanga irna buniwai irna nasi turanga irna visa turanga visa wa ni matai balu turanga ci irna matai balu turanga matai balu wai irna visa bengar rabi na lamani monua au sama masula ka ke ke munin irna nasi turanga ena bei bali mula ke de biti kai rotu mana nongklo be sai bura au sama su na kau ko mana ni na muri Yesu na namnin ranan ratawa dala turana
Ningai umbira ka tu turanga baik ka tumba kede turanga. Ena ngau na binal dendai na oi ni mate bangataki. Na vei ngada kede ni vei ngarabi turanga. E baka dori tu na vei pono kede. Isolation center turanga, quarantine turanga, bador timbeira. Au sa masu na kau mana ni eda munisisu. Namunin rana rasa saba. Nan rata wadala turanga. Ningai umbira ka boraya turanga. Na mata ngo na coronavirus turanga. Na lako sibiti na dona ngona ngo turanga. Me yado ngana chini kabitu ka kota lingai toso turanga. Kita sa bauta turanga, masu ni bauta ni singa dai. Namunin rasa saba turanga na nongkelo. Au sa masu turanga ne zamunine, yana mana. Yana ngangai, yana wasibi. Na yana ni bai ma mene. Namunin rata dala. Sa umbira ki kede turanga bunua kede ni bengrabi. Wa wasibi nandra mata mo bale turanga ira bengrabi tiu. Sa tuna nuinga mai bale turanga. Nirna lesuani na dama mega na kawyani. Na kawyani na manu ni mate. Na kawyani sota laka. Ela imitaw mai bale. Sa tuna nuinga ayun taindai turanga. Au sa kena tamatau kena ngusu. Namunin ra taudala, namunin ra sosaba. Ningai umbira kira, umbira ka nono isulu, umbira ka nono matu bale. Moisibi na bunua kede rantabu tukina ira tomi mate. Ira talanga na bada da nono chichu na ganyamba. Au sa masu turanga beba bokotaki. Ningai umbira kira kede ena namunin ra sosaba. Ongwana neto masku bai kemuni. Bukum ni chisu neto turanga kanito ibabula. Father, we commit, Father, the nation, Father, Fiji, mighty God, universe. We commit, Father, the families, the workplaces. We commit the offices, Father. We commit, Father, the homes, mighty God. We commit the physical place. We commit the mountains and the valleys. We commit the rivers and the seas. We commit the homes, the city and the town. We commit the continents, Father, and the world. And cover it, Father, and seal it under the blood of Jesus. Father, the blood of Jesus has never failed, mighty God. The blood of restoration, the blood that represents life, redemption, the blood that represents restoration, the blood that gives protection, mighty God, the blood that redeems us from our sin, mighty God, the blood of Jesus, the blood that was shed on the cross on Mount Calvary. We receive its power today, Father. We declare, we receive, we cover, we seal, we decree the blood of Jesus over individuals, Father, over families, mighty God, over homes, over offices, over nations, mighty God, over the people, the frontliners. I decree, Father, the blood of Jesus, the blood that is never failed, the blood is ever living blood today, mighty God. I pray, Father, I cover, I decree, I seal, Father, the blood of Jesus, Father. Oh, this wonderful media, mighty God. Nothing else can save us but the blood of Jesus. Nothing else can cover us but the blood of Jesus, Father. Father, the scientists are still looking for the answer. They are still looking for the cure, the medicine. They are still doing research, Father. But we have the power of Jesus through the blood, Father, available for us. Thank you this wonderful morning, Father. We receive the covering of the blood in the mighty name of Jesus, in the blood of Jesus. Turanga ki mamsa tamboro ki bi ki muni. E na mataka ni sini dai turanga na kalu. O biti kay buru turanga na kalu. Abin delana na bi toka itua nambuda. Nabi widiwai nabi mbati ni widiwai nabi mbarai nabi mianu nabi korkoro. O bagatana kina korlelebu na tondo ni korlelebu. Chiko bangalala so turanga. Au sama sula sa tamboro ki bi ki muni turanga. No na bulan nabi lutaki na bonua na lotu ke na matini tu. O turanga kalau ire ke na lewe buru na vale na tamata na manu nabi ka ke nabi kambuli nabi kambula. Kemuni bagati kora singin to na kaya ka tu bagala ka. Kemuni mbita tu turanga kalau. O e bakai na ke bakam betana. Na numani tu ngani ni mamiko. Kim sada bor ki be kim ni turanga na bingrabi o na baile selisto do sa turanga kalu ele bugu ni bika mai baga tu mo ndu ta tu na toso i biti ke buru ni dai do ngana ngoni sala turanga kalu o di bangole ki mami ki meti mamikla nindu chuko ne nui nindu chuko ne wala ni lenga nindu chuko na soni tawo nindu chuko turanga wani matelebu o turanga kalu se kondo ndonga na ngone turango chisu na matakatale ni sinai unogo kim sama idaba kina ni mamikalo o turanga kalu e kim na ndonga to china na ndino ni mosa mena bakatu sana be ya mekedanga kateke turanga bindu kedanga ni ko ni sakalo ko ikemu ni ndonga na ngone turanga chisu Kristo e na matakatale ni sinai semani baka sadaka bango sadaka baya e na saranga ni ko tale ni ndina turanga
no kemuni kalau tu ngana ni mami kalau e kacu nan dinu mani bosa tuang e kalau ngata na mati ni tu sabara ni kemuni kena matanggal ko ni santing ita kami no mani boto o kemuni bakati ko lira na tui o ni bakasi mo ira tawanga na tui tuanga kalau kemuni tuanga nabi mati ni tu kade koto e nang gati ni mani matau sando dina tama ni ko mi kila ko viti kay burubura ni sasanga ni sibi saw na mani na loba sanga ni sibi saw na mani tutoba sanga ni sibi saw na mani lawa endabando ikotonga enobi nakakotonga tuanga ne kani no tuanga tama ko meanda na ko tuanga me pakasanga kemuni kila tuanga na buku na kila kana bola ko roi o tuanga ko na bigra na kakale na baba kita ngai burubura mo na bulu aki ni sabo na mata kita tuanga kendo na tangi me kima na tangi mata kina kendo na rai me kima na rai mata kina kendo na sasanga me kima sasanga mata kina tuanga me kima sana rai tsinga ba mo to gibi kima ni tuanga me kima na ba ta gibi kima ni tu ngana mo ni bale ba ta nga tuanga no mo ni bale kana ilang ni kana serau tuanga ta cuma kina nei buku bidara kina na mata ka tale ni single tuanga ni ngai ba bu ina na bulu tuanga ira kana na ba tuanga prime minister na president di bi mati tuna romani burubura ngota mango Ulama ni nona bilu taki mereka kuni bandal kata mereka kira tuanga ni sekota di ni cipendu lawan kaki danga na liri ni bini tuanga kacu ni bini kosa na boleh Roma kena secing tolu tuanga oni kacu ni satu orang tu sama weekend whatever authority whatever level of authority whatever position of leadership whatever level the playing Father long and behold for them to know and understand that there is a God who is supreme, who is the ruler, who is sovereign. Okay, lawan kaki dah. Sila lebu ni sila. Kaya kongore kena lagi, kaya kongore kena mataka, kaya kongore kena lagi tuanga. Ugi kima ni tuanga. Mekim na tangi batala tangi atuanga. Mekim na rai ngaki mekim ni wali ni langga. Ene buka tahu tu tini ngono tuanga. Bina boleh buka mataka tali di sila. Kima na kira batala meninda semua. Undi lagi na bulong. Undi lagi na bintang na bitoko itu na bingkatiro. Undi wain macam itu wain. Nabi bawa nabi anu, nabi mata sawah, nabi tak kau tuanga. Undi lagi tuanga kau ni cuci so. Kau lele mula tanto kau lele mula. Nabi tamat yang dua kene. Nabi kambula. Undi lagi kau nabi dasar sebab. Bagai takil kita tegi cuci. Nah, lam ni nama tabu. Sebab orang tua ni semua bisa. Nama ni bagai mana? Nama ni bagai lokal. Katu betan bawah. Bibu kau taki. Esok kau cina ada lima mikau. Nama tak tali ni sini. Bina apa lele tuanga. Oh, bina apa lele nama ni bagai tuli taki tuanga. Kita kita bawa tua tali tuanga. Sekali uli lagi. Nabi bagai tua taki tak tunggu tuanga. Esa semua orang tak kelo ilama. Melambasa buli kita lele tuanga. Esa semua seruan dong bagai cum sakana sesuara. Mai betul lele memenuna melala sawah. Au sama semua nama orang kita yang dah dapat ikan dabu. Nama yang belum mai biti tuanga. Oh, tuanga bukan rawa. Au masuk lagi biti lama di tuanga. Oh, biti lawan ni mata budi. Kau biti lawan ni waktu ni muli tuanga. Nak kawani cuma. Oh, ni bawa ni cuma mula ni. Kalau bawa anda sila kau bawa. Kalau mulu. Lesu aku kimi. Demi itu ni tengah ni bawa bala. Sangat ni bakal tuanga. Tapi kemana bisau? Lesu kimi coba. Ini bukan tahu tu kini ngono. Bina boleh meni samdon tu ni ngam ni mata samdon dina. Nabi ni ngami. Oh, tahu ni mata kita ngah. Mereka ni bukan kimi tuanga. Mikima mikala. Ni komiti sangat taling dong ni sakit. Sangat taling dong karan ni bitaka. Sangat taling dong ni nongo. Uli budak dia na. Kau mulai ya. Nanti uli mutaki. Kau coba nak kau lebu kan. Tahu Yesus Kristus. Ni membuat tiko. Nama tak taling di sini. Kau ni memang Sabang oleh sunana, bang bibi nak kibi keman. Muni le veti, muni dokal, muni rokon, muni bos bina ati itu ani bani kau. Kimu kau itu macam macam sentuh tentala. Jangan sangat lima minit kucisu. Ya ni misalnya bukan bulan di nanti lama dua na. Amen. Lama lagi ni kalau ni bana kenal tambu. Ni membuat itu kan mata kata lain sini. Kena bisi ni kelas bo. Me kakua sarang adi mudu. Amen. Ibu kan kita itu bikin tanah. Viving komiti kumena matakan sindai. Senga ni sember na kelunggo na bekam. Nona na numa sia kwa itu. Senga ni sibi sau. Nona na kawai takatu na ngumbula na matakatalin sindai. Kaya kwa na nguni sala pakatara na turanga. Metako sukina lo mana. Mendor vivu tu ni takin endori bal nimbula senga ni bakalo. Doru daga teke ndaru kina. Ngau na binaka. Ngau na tali bete sindo na kasada ka mesinta ka bogoya. Kwa pakatara tunga no lo manino tubutuba.
na matakatali sin da ba bina takati ko ni radi ba tungo na kena rai da pakila ci ko lumu ni kalo ndo bata tigi kenda toko ni kenda ci ko lo malangi isa non da nga sa da wa wa cinga sa da nguma to cinga da tangi cinga ba na kalo se bada na kena balabu se bada ba kenda de non dai tabi ba tamata ba mulai men da kadu cinga ba na kalo ni ko ci suni wali lenga na matakatali ni singa lo nga bati yaw lo nga ni ndo ni mi go masu ba bina takatala kalo chobo na ni mami kalo na ba le na matakatali ni singa na ba le na muni ba takile ke muni ni ko ni se kalo cinga sangani ndo na muni matambose sangani ndo ba sawote ke muni sangani ndo na tura tala ngai matamuni sangatale ni ndo na kalo ni wilika o ke muni ko ni kalo ndo ndo turanga ke sa ko ya chobo na kalo ne bunga ta mai chisu kristo ya do tinga mi turani bukan bulo no muni langi no muni uku no muni serau o ni ndon ko chobo na kalo bunga rombo sa ko malangi ke bura no muni ndo tini sama sama na wika ke de ela peti ni ko ke muni na gaba ko ke mami na matani kwa sa ni mami tabi ngami ka winaka bale na no muni sanga bangan duan si ko tatani na no muni kawai e pitiro mani buru talanga na matani sini kimi ko bina ka bale ki be ke muni tamago me ya do tinga na lo mamuni buru me baka sa ya do chuma lo malangi ongo di masuni pa bibina kan dule kele suki be ke muni tuanga na bole me be tama magale be marwe na bole ke nduna ka tamago sanga tal dona ka kim kira batanga da baga vengo ni kalo ko usivia na vi ka kene klirawa kongo ndu vaga tonde tiki mantu ende ndai ka to mundo na ni mami kalo ngoni me mas ni pa bibina ka ni vaga takere na mas ni vaga tutusa sa vaga bibina ka ti tinga ke non mi lama vaga lu suki be ke ni ro ko be langi tindo kai me no muni tinga mas ne buku muni chisu nei bomola meni mai na studio ni MaiTV e tu rakena matakatale ni sindai ma virtu na kena management wa wina te itiku nambula ni Mrs. Rachel Bulono wa talakina nambula ni turang director Mr. Stanley Stimson wa talakina to bula na studio team kena transmission team sanga tala ngula na ngasile ni sosonglo tu wesele wa bui e no buguni kena bi wata ndona paquet bango menda bulo wo tikina ka to ka ka tala itaki e lega ngano inda sabo wina ta ngakalo ndio kwa ngai rawata e no matakatale ni sidi kitu sabo ka mo de tingani ma da ngona boto bango na ma da tumai ni kalongo da tiko ni te boga dengo tomanda to bina ka tiko ngabwana kalon siminani kwa bale ko tisu na iwali lenga kenga no muy tabina bambauta no na tabina kaluna daga mana whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.